E muramura tonu ana ngā ahi ki te takiwā o te moana o Ōhau i te Waipounamu, he oekwati matanga iwi kāinga ki te hoki ki ō rātou whare ake, ki te mehemea e tū tonu ana. Tōna rima te kau ngā whare i whakamōtītia e mahuika i te pōra, kāore ia nei he whakaohiti ki te iwi kāinga i mate ki te whakarere i ō rātou whare. Kai a te rina kōwhai tēnei purongo. E tīnei ana te ahi i runga i ngā pai maunga nei, me te aha i te ahi nei, hoki mai ana ngā kainoho o Ōhau ki o rātou ake kāinga, marunga pahi. Ina pō muramura ana te rohe nei, poto noa te wāma ngā kainoho ki te whakawātea o rātou kāinga. Yesterday we woke up, we thought we're in hell. Ko tētahi tāne i whakatangi te tangi whakatūpato o te taone nei, na tāna ake kuri i whakaoho i aia. Spoke to a gentleman yesterday who'd got up to his dog, opened the door and saw this wall of orange coming towards them. So he shot down and turned on the village siren, which is what it's for, and that alerted a lot of people and they all went door to door. Kare kore he pare kura i kitea ki runga i te whenua, ko ngā kāinga i kāingia e te ahi, a kua ngau kino nei i te whatu manoa ki te tiro atu. Nō reira kei ngā tāngata o tēnei wāhi o ku whakaaro i tēnei wā. Mokori anō, kaori tētahi tangata i mate, me te aha ko te ratonga iwi e whakahaere ana i ngā āneatanga. Ko ngā whānau i noho kei reira, aha ko he poto tanama, he whānau tonu. E rā whānau i haere mai i ngā rā i mua ki te hanga ngā dams ki reira hoki. Hei tā te upoko te rohe o Manahuna, kaore ia mo te tino mōhio, mena i ngaro o rātou pā tawhito, he oi e āwangawanga tonu ana. Ngā pā tāwhito, ngā wāhi tāwhito mō te pā mō te mahinga kai, ngā ngohoanga wāhi hoki. Engari ka hua kina o rātou tatau, mō ngā kainoho mena e hiahia ana. Ātari tonu mātou ki te rongo ki a rātou o te Civil Defence Whae New Zealand. He oi anō mo tēnei wā, ka noho kāinga kore ngā kainoho nei. Te rina kōwhai, te karere.